Kakav mora da bude vatrogasac spasilac? Dobar. Mora li da bude hrabar ako mora da se uđe u požar? Mora li da bude jak? Mora li da bude pametan? Mora li da bude snažan? Pronicljiv? Vatrogasac spasilac mora da ima najbolje ljudske osobine. Mora da bude human, mora da bude hrabar, mora da bude jak, mora da bude požrtvovan, mora da bude sve to najbolje što ima kod čovjeka, mora da bude vatrogasac. Takav vatrogasac spasilac može vama da pomoći. Ali njemu, osim toga što on ima kod sebe, kao što ima naš drug Majo, znači on mora da ima ličnu zaštitnu opremu. On sad ima odijelo za prilaz vatre. S ovim odijelom mi ulazimo u požar. Ovo je odijelo za visoke temperature i ono njega spašava od te visoke temperature. Ima lampu koja probija taj dio. Znači mi radimo osim požara, radimo saobraćajne udese, hemijske akcidente, to ne znate šta je. Radimo ruševine, poplave. Kad god ima poplave i ruševina, tu dođe vatrogasci spasilac. Gdje god ima bilo ko ugrožen zonu, vatrogasci spasilac. Skidamo mačke sa drveća, vadimo zmije iz podruma i to da znate. I to da znate. Sve to vi radite. Nemojte da nazovete zbog toga. Sad ćemo da vam pokažemo kamione, opremu, sirene. Ovako sam. I kad on upane, onda vi puštite. Važi, ajde. 3, 4. Ništa, pušti. Sad pušti, slušaj. Ajde, ti. Samo, Aj, sjedi. Nema leka osim sloge, i u dobru i u bedi, drugarstvo ti zlata vredi, dobar drug ti vredi više, i od sunca i od kiše, i od šume i od hleba, dobar drug ti uvek treba, dobar drug ti vredi više, i od sunca i od kiše, i od šume i od hleba, dobar drug ti uvek treba. Ako imaš dobrog druga, nevolje će brzo proći, kad naiđe bolest tuga, bez poziva drug će doći, dobar drug ti vredi više, i od sunca i od kiše, i od šume i od hleba, dobar drug ti uvek treba, dobar drug ti vredi više, i od sunca i od kiše, i od šume